Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Pang tek thetum Karlitang Sabina ki oraphan apran armutekang det. Ni phai ke thom thang achiklo ningkan surihinira inkoirapli ajo porni jang Karbi Anglong rongkhang constituency ke parlo bihenru lindong arong mehenat gwala asupi Karlitang Sabina ke oraphan pang tek thetum apran armutekang det. Lason si non apor sorkar pen so arlo atumaphan kachulang rempen apran karmur atumaphan pasoda akangsai kipi pedet titia jok non apor so arlo atumaphan kachulang remate apran karmut aphai nang bat bom tanglo. Karlitang Rosmi tirang piaphan chulang rem det pen apran karmut pon chiklo jonta avilang non puthot ni jang Karbi Anglong rongkhang constituency ke parlo bihenru arong puthot Karlitang Sabina ke oraphan sitami pang tek thetum apran armudet pen theng pi arong vektekang loklo. Kamang huda mimi lapen kaphere da mimi alam the lapuson Karlitang Sabina ke ot alangli ajo aporta hai jibon pusi rong asar atumpen thanpon alangli towar some pi suding dambo mahutsi alangli ape ari abek towar some pi along bikoksi towar aber theng pi arong akengpen longle athak donglok sita aje thoke pe achet pensi kokthat I Laso ateng pen langdam pulote mane chulang rem detsi apran karmut ta haiji puta chethan pon. Lapen Karlitang Sabina ke ot moles basti gaung raja patharsi kele lapen apia po hem abang lending pusi pachini. Birta kirip dun longa hud anke wotha langso rai koma sai khiatum chepari deng ponsi sai aron ateng pen claim pon. News Text Report Karbi Anglong News Channel. ইতিমধ্যে আপোনাৰ গাঁৱত যে কি ঘটনা ঘটিলে তাৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি আপোনাৰ ফালৰ পৰা এই ঘটনাটো মানে এনেকৈ আমি মানে এতিয়া চিন্তা কৰি পাৰ পোৱা নাই মানে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ পৰিয়াল হ'ব মানে আহি পেলাই ইয়াত যে চিনাক্তকৰণ কৰি দিব সেইটো আমি গম পোৱা নাই কিন্তু আজি এই ঘটনাটো এনেকৈ এটা ঘটনা হৈছে মানে ইয়াক ক'ব নোৱাৰা ঘটনা ৰাতিৰ ভিতৰত কোনে এইটো এনেকৈ যে অন্যায়ভাৱে এজন ছোৱালীক হত্যা কৰি মানে এনেকৈ গছত ওলোমাই থৈ গৈছে আমি এইখিনি মানে এতিয়া আমাৰ সমূহ বেহেনিৰু গাঁৱৰ ৰাইজে আমি বিমৰত পৰিছোঁ গতিকে এইখিনি যাতে প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমি এইখিনি আপত্তি কৰোঁ যে প্ৰশাসনে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত লয় যাতে সঠিক বিচাৰটো কৰে তাৰ বাবে মই প্ৰশাসনৰ ওচৰত মানে মই এইখিনি আপত্তি দৰ্শাইছোঁ আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ বেহেনিৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা কিন্তু এতিয়া ছোৱালীজনীৰ সম্পূৰ্ণ আমি এতিয়া পৰিচয়টো পোৱা নাই আমি ইয়াতে পাইছোঁ ছোৱালীজনীৰ নাম হ'ল কি মানে সাবিনা কেৱট তাৰপিছত আৰু সাবিনা কেৱট মানে সি গোৱালা পৰিয়ালৰ ছোৱালী আছিলে বাপেকৰ নামটো আছিলে এই কি নাম আছিলে মেকনাথ গোৱালা গতিকে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ মানে পৰিয়ালে আহি পেলাই ইয়াত চিনাক্তকৰণ কৰা নাই গতিকে আমাৰ বৈঠালংশ আৰক্ষী থানাৰ পৰা যিকেইজন প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আহিছে গতিকে তেওঁলোকে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ যাতে তদন্ত লয় সুবিচাৰ কৰে সেইটোৱে মই মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ Ela pang so atang panang style himpu. Anam ningke me pensi adu tinta me adu cipu pen pilo. Tante himpu video dapat ni abedat lo pukali. Video dapat ni ikut edat lo pule alang atu mapana. Tapi peklang kunci pansi mati aberta ni maling kita maling. Tapi nampak ni mela pang so dam nang kingdom extend pun tik je panle nang erut me. Doa nu sanghupen Jesus nang sina. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Abang somai ke dopo na bangke lake. Assembly of God made it alang tu bang so program paceng polo la pen bang so ap paceng polo bangke. Probably sexual women conference sila dagan so lo song tu sila dak. Itu semet na dagan. People alang
Alam tu pun thano teng ko tang peni tu kartu teng ko tela ladak asona sona jai pe Henry ke sila raja fan pe soro so pa prang mu ji ma pe sumar to fan person se ni pa chani ni pe kithe ke person se ji san hem person ke pa ni ma hai se ke ta mela ji ko si tu beta jolong tu ma technology non non tame ni ki tu silo ke dam tang Kardom kita kunci Kang ciklo tarik ini kan pilihan ala tilang ni kardom pajan ambisi silo lasi abang so women conference bangke peneng kicok bangke kora hinia phong kicok kusalang tem bertalong polo la peladak itu kitok tame itu teknologi la pen porta me itu mai ceng pon bombo itu noni itu mai keceng pon itu peklang pon dia amin la noni itu mai ceng pon bombo do bombo solar lo agak la pen porta mu kise gera tame do lang itu ceng pon bombo Dito malang अब हिट में तने लगा कभी किथे किथे में तना चितों गुन हब कपड़े इली तुम आकर बेंगलों पर हब कपड़े तुम तबे ना चितों पंदो और तल हिट जो फाप ना तें पर चितों पंदो लेकिन नोना बंगला अंदर लोग दुख से ना था लगा पेंडेल लो लेकिन तो तुम खाना जी लपो बंगला तुम सदो कभी हो चिने पर दिन अंतर तुम अलग तुम ठीक पंदो an kado be to dum no lepen pota pe pudi system of fish lo lepen kado be al hir pan pa do din to te ban ko tan mo hala ha ba tim ke dan atin ke pa do da dim lo lepen smart to dim no ka hem hem si chak ko na so si to pe ta ju po lo na pe kupi pisya lang tung kasa si den pon ma lepen al hi lepen man na si bang ma lepen pota me lada ka reception office na ki poji ala tu beta me mungkin kan si bang ala tu beta me tu ki poji lepen adun tu bang lada ka gimana department pata ki poji lepen pota me lada general department pata ki poji lepen pota me dak kiri kamu tu amunduli tin kacirung besi kacil ma so program mate dak amunduli dasi le so program kecak along kecuk pendang lok pendel hem pendang lok kado kabe alan tu mesti cepat prima la pengi thegi ding tu pentame kacira bin do mas la so putha ka alan tu pentame kacing ki kan ni non malom so pitana tu mana petlang ko
นั่นเลยตุ้มปีนี้ละดักรองสิริฮาบาลองโปรแกรมกี่ปีฮับทักกี่นิทานครับ Agak breakdown dulu lah kalau bang ya. Apa-apa kapolri. Ini tindak polis lalu apa-apa kapolri yang konvensional. Terus ini asap akidure to kau ini masih apa-apa kapolri lalu konto. Ini tuh Pilih, nanti tuh ada bang konar musik tuh itu lah. Ada tum boleh pulang ke alali problem. Apa-apa kapolri yang kolong pen. Munduli kan sih tuh ini. munduli tum tong at 17 bang munduli kita sih tong at no tapi inclusive pen le tum kita hom do Jadi itu lebih kecepatan pondo mana itu? ada di pondo itu popon kira lo tum Assam district pen tum jurisdiksi do punta lang lisut lo anu ndelo punta non alert tu non tum north east angkang AGEI pun itu lah bang so abang kerja bang or hipona Reven Moses Muri alang lihat jual lagi AGEI lo lata women tu nong politik lo nong tong kia price Oh, nanti men cita cita. women ke Reven mensing ti kitu batum 100 Oh, ini nanti tuh ada kerong seli hawa long women's conference aja mereka putar ke sini tadi tak. whole setting nili target Malia punai kenasi la women Tade, conference ke batal Taibi thakibo, koi rahini HL logode, district logode, section leaders kan logode ame pia long ka Am che koribo tong ami ke bang Bible guri na thakilebi. ame tum che tong lo la pe nili First Timothy chapter 3 de Isur kam ora manukan kani likinase itu bahal ora sai AGEI superintendent alang itu chanta chupapon lo lebih Jadi nanti tuh lah women's conference long nanti tuh pipi aja mixi lah bang so mai keceng bang long nanti tuh non pilih gitu tuh pipi aja mixi deng pono nanti tuh. kali women hi bhal character thakibo laga tum kotanu sita mi ka pe Pastor kani nili tum ke jor ke lang character amo anta klem pon lo la pe Holiness. parta nili tumar prang la puson Sabo si isur laga kuda de long Tuhan li Yesus. nam dun si project is Be holy because I am holy. Abi tu sabah se. hai ki ija phan an se tan Leterai ko na. plan thik pon lo Dengan be tu ni Nanti nanti tuh munduli ko na women band sih nanti tuh kecetong pono. da ka Nije laga tong cuan la bi ke Paul monduli nishna Isabel kan nishna Nanti nanti tuh kado kau lah AGI atau mana AG atau Assembly of God atau mana itu munduli ko ando iklo nanti. Sulaga kamde ton ka che tong Tapi munduli ko ando iklo nanti tuh kado kau angkat. monduli Beshi tu pasal. ni tum ka Kita madong boy sama le along ka bishi tu bi koi. section na bang ke Nutun sagade kam kori boleh manukan. Situ iklo apa? Tu pun ase. Oh nanti tuh Hari dibi nanti men akali cita lagatin enagatin hoish. nanti men cita. nilimen na ke Christian na kandole supi la pe nilino na mat Lebih sudah. na biang long ka bi section limen Bishi tu tum long pasal. presidency klem Aro kita bado Nanti tu bang, kam kori nakilemi manukan kuno kori. ni tuma phan ki pi kon la ke hem Kita bado sulaga kam boleh bi abi bi ning abi kan bishi sam ben monto ko son koishe. si me tha Sorry boleh samara mona se phan negabiu. to war ki mi Ola ja pon the ki ma la pen ana mana thu ko son si ke kroi pa prang the ki ma ke chi pi thir the Ke ki lo ma ke la hai paro wa chibona ja ki dai kneel down koribo dalaga family do Ing deng trok kebra troke chok lokhimo na phan kar chok katalon ajai me kapaman pon. Lakhain ko re trok dua barguri constituency ke parlo lakha hini dolamara baburam tok bi arong lokhimon along thang thang ni phai phli arni lokhimon kar cho ajai me kicheng pon. Lapen kicheng si ajai mek lake ada por phai troksi man peng choklim kurupo apindeng rat pen kurusar aphan ing kung pho phan karcho lapen por phai nar kepra achitim lake honjeng kangthir sumle kangthir kachelar lapen por phai krehini anarlo kurupo atum malom so kisang lapen por phai isi apor lake earning kang sam puthot honjeng kangthir sumle kangthir kachelar lapen detki earning kang sam por phai ki thom lake earning kang sam karcho jirpho la kadokawe aron ateng pen archo ponlo Lapen lapu mai phu ahin pen kapachini pon thuke karbi anglong along tin lokhimon sangha adowan along an sitame penap apor aron ateng pen karchu ji aphan sitame chuningri padupon Lapen ke karbi anglong arat do an adhorom tin aphan sitame ningkane sek chokleme chodame lapen okpran ke me senchi aphan sitame hemphu lokhimon along pen ahir jume hang pipon loputa pachini Lapen ke dongjem lokhimon sangha adowana long sitami lason thak thaksi karcho ajai mek dengpon
Lapen ke bin hum kiling arong along Lokhimon sangha aduana long sitami me sen pen hempu Lokhimon aphan karcho ajai mek paman pon pen me sen pen mai pachun pon. Tangte la Lokhimon sangha aduan ke thom along pen pherang ke athengno kaning je pon alam thele arjuponik sinang. Dua Barguri pen Edwardson Crew report Karbiang Long News Channel. जो आज यो लोखीमन में यहाँ में आज से शुरू हुआ है, कल तक में प्रोग्राम होगा। इसके साथ में आप क्या कहना चाहता है? जी, ये तो एक बहुत ही बड़ी मतलब कि खुशी का पल है, क्योंकि आज से लगभग जो है हम लोग जो है 66 वर्ष जो है इस धर्म का जो है आज जो है स्थापना दिवस इसको मना रहे हैं, है ना। तो जो है आज यह जो धर्म है आज भारत ही नहीं, मतलब कि कार्बी आंगलों ही नहीं, असम प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो है इसका जो है शाखा जो है प्रचलित हो रही है। और हमें जो है बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हम सब जो है चाहे सिख हो चाहे और किसी भी अन्य जो धर्म हो, है ना, हम सब जो है हिंदू धर्म से जो है संबंधित अपने जो है बिलोंग करते हैं। तो हमें बहुत खुशी हो रही है। तो अब जो कार्बी जो भारत देश के लिए आप जो काल में प्रोग्राम होगा, आप लोग क्या क्या होगा ये बताइए तो। जी देखिए, 22 तारीख को हमारे यहाँ से जो है लोखीमान आश्रम की ओर से जो है हमारे जो है धर्मगुरु श्री मदन इंती जी जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो है वहाँ अयोध्या पहुँचे हुए थे। जो है यह तो एक बहुत बड़ी खुशी का पल है। यह सौभाग्य जो है हर किसी को नहीं मिलता है। और यहाँ से हमने देखा है, क्योंकि हमने गुरुजी के साथ जो है गए हुए थे, और हमने देखा कि कार्बी आंगलों से सिर्फ जो है कार्बी आंगलों क्या कार्बी समाज से सिर्फ अपने यहाँ जो है लोखीमान आश्रम से एक ही व्यक्ति पहुँचे हुए थे, जिन्हें मतलब कि आह्वान तो सभी को किए गए थे पर सभी पहुँच नहीं पाए थे किसी कारणवश। पर हमें बहुत खुशी का अनुभूति हो रही है, क्योंकि जो है यह जो है स्वर्णिम जो है अवसर जो है हमारे गुरुजी जो है वहाँ पर जाके पहुँचे और वहाँ जो है अपना जो है उपस्थिति दर्ज की है, इसलिए हमें खुशी है। यहाँ में कार्बी आंगलों से बहुत जो आश्रम का मंदिर है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कार से प्रोग्राम के लिए? कहना तो यही चाहते हैं कि जो है इसी तरह जो है धर्म के प्रति जो है अपना निष्ठा रखें, श्रद्धा रखें, भक्ति रखें, और जो है खूब जो है इस धर्म का प्रचार करेंगे। हम लोग जो है इसमें जो है अपना बहुत सारे जो है समाज अथवा देश, है ना, अपनी संस्कृति, सभ्यता, इन सभी चीज़ों का जो है हम लोग जो है पालन करेंगे। बस, थैंक यू। पिनिया बेरटा के लपो आंसी कांग टोन पon iglo do me thak me